I have trust that faith that together. Mwagira ubwo hajya ukwezi kwa gatandatu no kwindwi twaragwanye ingwana eka sice nagwanye Imana yaragwanye ingwana abarundi batigeze bamenya kandi ari ingwana ikomeye cyane nini ingwano mbi Imana irayigwana je naje sigara ntamari ugashaka n'ibyo afite yarwanishaga akurwanya sibyo biriya yabikiye mu karere amakuru avugwa mu karere ingamba z'ubwirinzi zahoraho kugeza ibyo twifuza bifatiwe umwanzuro ugaragara. Ni Ambasaderi Nduhungirehe. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Nduhungirehe yatangaje ko ubwirinzi bw'u Rwanda buri hafi y'umupaka uruza na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buzahoraho igihe cyose ikibazo cy'umutekano gitezwa n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR kigihari kitarafatirwa umwanzuro ngo gikemurwe. Byagarutsweho kuwa 29 Nyakanga 2025 ubwo abadepite batoraga itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Repubulika y'u Rwanda yashyiriweho umukoni wa Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuwa 27 Kamena 2025. Depite Bizimana Minani yagaragaje impungenge z'uburyo u Rwanda rusabwa gukuraho ubwirinzi bwarwo nyamara ikibazo cyo guhungabanya umutekano cyo kitaravaho. Mu magambo ye yagize ati ese ubwirinzi ku gihugu cyacu byaba icyaha ko n'ibihugu bikomeye usanga bishyiraho ubwirinzi kandi burimo na za satelite kuki twebwe byaba ikibazo kugira ubwirinzi. Minisiteri Nduhungirehe yavuze ko kwizera RDC bigoye. Yagize ati twarasinye ariko aba bantu turabazi twarakoranye kandi n'ubu turavugana. Hari abacancuro bari ku rugamba, mwabonye abacancuro b'Abanyaromania banyuze i Kigali bagenda none bazanye abandi barimo Abanyakolombiya. Twarababwiye tuti ibi bintu birimo gukorwa kandi murabireba. Minisitiri Nduhungirehe yakomeje avuga ko u Rwanda rwifuza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishyira mu bikorwa ibyo yasinyeye. Yagize ati icyo twifuza ko badufasha ni ku bushake bwa politike ko babugira. Twebwe uko twavuze ko ntago dushobora kwemera yuko umutekano w'u Rwanda ndetse n'Abanyarwanda wahungabanywa. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda zidashobora gukurwaho mu gihe umutwe wa FDLR watumye zishyirwaho utarasenyuka nk'uko bikubiye mu masezerano y'ibihugu byombi byasinyeho ndetse kandi bigashyiraho umukono. Yasobanuye ko hazabanza kubaho uburyo bwo gushishikariza abarwanyi ba FDLR gutaha ndetse kandi abafite ubushake bagataha, abadafite ubushake hagakoreshwa imbaraga za gisirikare mu gihe hari abanze gutaha. Yabikiye mu karere amakuru avugwa mu karere katuye mu gihugu cy'abaturanyi cya Kenya byifashe biti. Muri Kenya impunzi zicumbikiwe mu nkambi ya Kakuma zakoze imyigaragambyo yamagana igabanywa ry'imfashanyo zihabwa ndetse n'izindi mpinduka ziteganyijwe. Polisi itabaye babiri bahasiga ubuzima abandi benshi barakomereka. Inkambi ya Kakuma ni imwe mu nkambi zicumbikiye abantu benshi kuko ifite abagera ku 300,000 bahunze imvuru mu bihugu byabo birimo Sudani y'Epfo, Somalia, Uganda ndetse n'u Burundi. Izo mpunzi zakoze imyigaragambyo guhera kuwa mbere tariki 28 Nyakanga 2025 zikora nk'uburyo bwo kugaragaza ko zitishimiye igabanuka ry'imfashanyo zitangwa na USAID ndetse n'umushinga wa guverinoma ya Kenya gukora impinduka muri iyo nkambi uko zifite impungenge yuko zizahita zibura imfashanyo burundu. Ubwo izo mpunzi zigaragambyaga zangije ibikorwa bigiye bitandukanye harimo inzu ikoramo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM ndetse na WFP zatwitse nk'uko byemejwe n'ubuyobozi bw'ishami rishinzwe serivisi zo kwita ku mpunzi muri icyo gihugu. Polisi yatabaye mu rwego rwo guhosha iyo myigaragambyo bituma abantu babiri muri abo bigaragambyaga bahasiga ubuzima, abandi benshi barakomereka nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru France 24. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zisanzwe zitanga 70% y'amafaranga ahabwa impunzi zo muri izi nkambi ya Kakuma mu rwego rwo kuzifasha kwikemurira ibibazo byabo by'ibanze. Ariko nyuma y'uko Perezida Donald Trump agarutse ku butegetsi agafata icyemezo cyo kugabanya ingengo y'imari
yashorwaga mu bikorwa bigiye bitandukanye byo gufasha ibihugu by'amahanga ndetse n'inkunga. Ibi byahise bitera ikibazo gikomeye cyane kuri iyi nkambi, imfashanyo ziragabanuka.